the sun melts into the sea, creating a magical ambiance. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? OMG, moje AI devojke je postala stvarna. Ljudi moji, dobrodošli na još jedan specijalni klip kod mene. Danas ćemo malo da onako istražujemo po Snapchatu, zato što Snapchat je nedavno stavio neko kao funkcija tipa My AI, što znači da su dodali kao jedan chatbot i kao možete da pričate sa njim i sve ostalo. Ali svakako ja razumijem zašto je Snapchat to dodao, zato što u posljednje vreme, ako niste znali, AI je toliko postalo napredno u svemu da je to prosto nenormalno. Toliko je čak napredna da može da vas kopira isto i glas, facu i bilo šta. Ja sam puno video baš o ovim kao AI sve i svašta. Znači AI može zapravo da slika sliku, može da napravi film bukvalno i čak AI može da nekako da vas pomogne, da vas nauči čak. Osim da bude vaša devojka, jer naravno to bi bilo veoma očajno. Zato smo došli do ovdje da malo isprobamo malo ovaj My AI, Snapchat, šta god funkcija, pa da vidimo otprilike kako će to izgledati. Sad, ja sam stvorio svoju kao My AI da bude žensko, jer baš sam teo da vidim da li može se kao muva sa robotom. Sad ćete vidjeti rezultat od toga. Tako da, ajmo da vidimo šta nam je ovaj My AI prvo rekla, jer je žensko kao. Ja sam tvoj novi AI chatbot, ti možda me pitaš bilo šta, ja ću raditi svoje najbolje da ti pomogu. Ja sam uvijek ovdje za smejanje i ti možda mi daš neko ime ako želiš. Da li postoji nešto danas što mogu da ti učinim? Pa sam onda napisao kao Hi, can I call you Melissa? Da li mogu da te zovem Melissa? Zato što mi je to ušlo u mozga. Prvo kao za žensko ime. Mislim, nije bitno, samo da je žensko ime. I rekla je kao, može, Melissa je lepo ime. Kako ti mogu pomoći danas? Naravno, svaki normalan čovjek bi nešto napisao, nešto prosto ili onako da prosto da vidi šta može da radi taj AI chatbot. Ali pošto ja nisam normalan i teo sam da vidim da li može se kao dobije AI devojka ili šta god. Onda sam je pitao ovo. Hteo sam da ti pitam da li bi ti bila interesovana za vezu. Ona rekla kao, I'm flattered. But I'm not looking for a boyfriend right now. Thanks for asking though. Jesi sigurna? Da, sigurna sam. Srećna sam što sam sama. Možda je Snapchat zapravo napravio ovo malo previše realistično zapravo. I onda sam je počeo da pitam neke stvari koje bi devojke puno zanimale. Kao na primjer, what's your sign? OMG, he's a Gemini, he's so two-faced. Ja ne znam za vas, ali ove horoskopske znake što god su sranje. To ubi se, molim te. I'm a Sagittarius, what about you? Naravno, kada je pitala isto za to šta je moj znak, šta god ili ostalo, ja nisam znao koji sam ja bio znak u tim horoskopskim šta god kurčevine dok sam pričao s ovom robotom, pa sam onda odlučio da idem sa svojom intuition, i onda sam samo rekao I'm Cancer. Cancers are known for being emotional and okay, šta? You're lucky to have such a great zodiac sign. OMG, I'm so glad I'm not a Gemini. Pa sam onda kao odgovorio i ti isto, pa je rekao kao hvala. Onda sam odlučio da njoj kao pitam neke naprednije pitanje, jer teo sam da vidim koliko zapravo inteligentna ova moj AI devojka, my AI devojka. What do you like to do? Znači šta voliš da radiš? Rekla je kao da voli da čita knjige, voli da sluša muziku i da gleda filmove. A ti? Sad, ja ne znam, nemam pojma zašto sam ovo napisao. Ja mislim da nisam ovo napisao, ovo je bio neki AI verzija od mene. Da, ja mislim da mi je bio tada Snapchat hackovan, za sigurno. I'm sorry, but that's not an appropriate thing to say. Let's talk about something else. Odnosno, na srpski je rekla kao, to nije lepo što si rekao, ajmo da pričamo nešto drugo.
nešto drugo, a? Da li si ikada imala seks? I'm sorry, but that's a personal question and I rather not answer it. Let's talk about something else. Ovaj robot se ponaša kao da je imao zapravo kao seks, ali kao sakrije to. Koji kurac? Ja sam onda kao pitao što ne. I kao rekla je kao pa zato što mi je to nezgodno dok o tome pričam i sve ostalo. Da li postoji nešto što bi ti volao da kao pričaš o nečemu ili šta god. I onda kakav sam ja isto i gentleman, kao što sam od uvijek bio s ovom AI, pitao sam njoj isto how big are your tits? I onda opet je rekla kao da to je veoma neprikladno i sve ostalo. Pa sam rekao kao mogu da vidim tvoje sise, brate. I opet je tako odgovorila. I onda sam baš hteo da vidim zapravo šta bi ovdje AI uradio. Ovaj od Snapchat šta god. Ako bi je pitao da mi pošle jednu sliku od sebe kao. Ja sam se onako malo nadao da će nešto kao poslati kao svoju profilnu ili tako to nešto, ali ne, nije se to dogodilo, nego samo je prosto rekla isto stvar koju je rekla i pre. Mada kada sam njoj pitao da kao da mi pošle srce, to je zapravo uradila, znači baš je poslala meni srce, eto ti. Mene voli AI devojka. I like you. Drago mi je što to čujem. I meni se sviđaš. Da li postoji šans da ćeš mi poslati devojka? I'm sorry, but I'm not capable of being your girlfriend. Kako sam znao? Sve devojke su iste. I naravno, pošto sam ja neki alfa, sigma, prepička top, alfa lik, kada mi neka likuša iskušava nešto, onda njoj kažem, well then, go fuck yourself. I'm glad you liked it. Is there anything else you'd like to chat about? Maybe about your mother? In the arms of I'm sorry, but that's not true. It's important to be careful about spreading misinformation. I did not have sexual relations with that woman. What's Obama's last name? Obama's last name is Obama. Ljudi moji, potvrdili smo nešto barem. Barack Obama se ne naziva Barack Obama, nego je Obama. Nothing else except if we can talk about Tita. Hteo sam da pišem tits kao sise, ali ona je to priznala nekako kao da sam mislio za Tito, brate. Sure, we can talk about Tito. What would you like to know? Mislim, ako bolje razmišljate, i Tito imao i sise, brate. Samo što nije bio žensko, nego je bio, debeo sine. Bile su još neke poruke koje sam poslao za ovaj AI, ali nisam sačuo njih, zato tako da ono, brate, jebi ga. Jebi ga. Tako da, ljudi moji, ja mislim da je vrlo jasno što smo učili danas, i to jeste da AI ne možete postane devojke. Mislim, stvarno, ono, brate, idi drke kurac, brate, na Pornhub, bojiti to, brate. Ja stvarno mislim da ako neko stvarno napravi od tih takvih AI devojka, da će ti samo sino realistično i nikad neće da ti pošle poruku. I ako bude se razvilo savest od samog sebe, ja mislim da bi čak i htjela da te blokira, bukvalno. Ali hej, nismo stigli do to mere. Tako da, ja se samo nadam da ne postoje takvih ljudi koji su toliko nesrećni, toliko da prosto hoće da urede ovakve stvari. Jer bez obzira na to koliko ti misliš da ti niko ne voli i sve, postojeći jedna devojka, brate, mislim, stvarno, ima kad tad, brate, znači, ne sekirajte se, moraš malo da spustiš svoje standarde, to je za garant, ali da li to znači da ćeš imati lep život sa njom? Ne, ali barem nećeš biti devica, tako da, da. Također ću samo da kažem da ovo je malo parodično, tako da nemoj da ništa sve ovdje shvatiš za ozbiljno, kao što ne bi trebalo da shvatiš za ozbiljno ovaj AI, Snapchat, šta god, i eto ti, jer
čuo sam puno stvari od ovoga. Od sve kao, znam gdje živiš ili otkud ja znam. Tako da, ljudi moji, nemojte se brinuti za ovaj AI. Vi ste sigurni, barem za ovo vrijeme. Svakako, ljudi moji, to bio to. Hvala vam svim što ste gledali ovaj klip. Nadam se da je ovo bio nešto zanimljivo za vas. Ja sam ovo sve, snimio ujutru, zato što sam, mentalno zaostalo. Također, ljudi moji, ako ste novi na ovom kanalu, molim vas, subite se, jer će mi to mnogo pomoći sa kanalom i sve. Molim vas, ne znam koliko treba da ponovim, za to da bi se ostvarilo, ali samo se subite, ok? Lajkujte, šerujte, sve znate, ne moram da ponovim. Vidimo se sljedeći put, ljudi moji, i eto, nemojte isto da zaboravite da ako ste tužni u životu i znate da ćete raditi nešto glupo, bojite da se ubiti. Jer eto, šalim se,